Mahalore soifua manuia le whaafonga le tatu atunu. Whawhetai mo le mafuta mai i le whaungangana podcast. O le polkalame tala noa ina i le soifua le mawhauwhau i le tātou lavangangana Samoa. O au o Dr. Taavale Ioana Muripola, o le mental health nurse, o lo ongalue o se whaia onga i le nursing school i le University i Aukilani, New Zealand. O le malo ao se ngase, ua le toi foi i le lelei mo se e pele ia te oe. O taimi e whaia ai whai unga, matala noanga whaingatā mo le ainga. O ani tonu, ma whai unga tā ua e te tauana e whaia i le taimi. O whea e maua mai ai le fisosoani. Ua mawha atasi ma le awhionga ia muli angatele Margaret Tuala, o le clinical nurse specialist, po le tausi soifua sinia Samoa, o lo ongalue i le palliative care, po le end of life care, i to tono miro moa. E wha malama lana tautua, ma wha matalanga o ngā, mo le silafia o le tatou atunuu. O nei wha matalanga, e mai lo ma experience i ngā luenga o lo ma ngā lulue ai. E le au fia ai le silafia o isi o lo o iloa le nei mata upu, usi mai loa lau whafonga. Ia, malor soifua, Margaret whaftai mo le whaavanoina mai o lo taimita ua tate tala noa ai le nei tūla o le aso i lunga o le whaungangana podcast. Ai le i amatalia ta tala noanga ia se i whaailoa mai lau whionga i le mai moa ma le whafonga le tatu atunuu. Whaftai lava mo le avanua wha au e whai eseta wha sole nei a fiafi. Whaftai fo i ma le mo le tatalo a mataina ai le ta wha soa le nei a fiafi wa e mana o mia lava le Holy Spirit e kawa ai ka ua a. Ia talo wha lava le malu ma malu o lo o e whalongolongo mai, ma lo lava le soifua maua ma le langi e mama, pa ma lo atu fo i lau sunga ta mai taifo mai, Dr. Ioane Mulipola, se tulong, o lo ingoa o mulianga tele, Margaret Tuala, o te mulianga tele mai le au waa, e le sofa matai mua o lo tina, o tuala ake nese, a sen, ma lo silafia fo'i Ioana o tātou tangata Samoa. E tele lava tātou whaasino manga. Ai o te sau mai le alalawhanga o le au waa, o lua tua nuu ma sa fotu. O lo u tina o tuala ake nese, tuala tulo a sen, o lo tama o ationi a sen, o ma li liu na yo tua a i le lua awhelua se fulu, ma lo tinana ma liu lua awhelua su tasi. O la ua fo'i na whana nau ma tuputupu wa e to tonu o le au waa. E le tala lava i tua e no whaatas whia alwhani tonu o le au waa. O lo o grandmother o etelei la woi la vea ma le nu o sa fotu. O le tinale o lo tina. O lo o grandfather o te vanga ti puta tuala tulo mai le au waa. O lo great grandfather la tuala tulo o le tamale o lo grandpa ai o lo great grandmother o ake nese la wofo mai le nuu leo lua tua nuu. Yeah, I always acknowledge ia nuu ana yo tua a e mo i lava o ke le i ola mai ai anga o kongo le au waa lea i whaingo ia au lea nga o soifua mai ai. O le tina o lo tama o tu singa fulu puta to tonu fo ia o le au waa. O na tua a o Luisa ma fulu puta o la nuu o te talitonu o sa singa ma sa fune i whangoa lii. O lo grandfather o le tama o le sainga mai China. Ia, o aso la sa to tele ai ia sainga nga o atu ngā lulu e te tono sa moe wha le leia au wala ia. O aso fo i ngā sa wha iwi mata ai le toi i sainga lea i te tina ia tu singa. Ai tele na o wola mai i le tu a inga sa tuala lo tina. Ai sa wa onga to tono le au waa i le primary school le o St. Joseph. Ai na wha umalo wa onga i St. Mary's Primary School Savalalo. Ona o mei ai loa lea i le kolisi o St. Mary's i Vaimoso i le tausanga tasi iwa lua.
I le tasi iwa tolu ia na o Sawailo lea i ngai i sila wha umaila wa onga i le kolisi o St. Mary's i Wellington. Oh. Na umala wa onga i le ia 11 po le tausanga sfutasi ia. Yo, ana le ai ma so whailonga ngā moa mai ai sa o drop out and as life goes on ia ngā o whainga luenga o lai titi e sa ili se tupe so soani ai ina i o mātua ma na i o uso la iti. Ia, ngā o whainga luenga la i le supermarket ki leo le New World. Ia o ngā la sa moa i fo i le si experience i le talangoa i kangaka whaakau. Ia ngā umalola o ngā luenga i ngā New World ngā o whātau o loa i le deli po o mea whai e sa alaki whātau ai so sisi ese mai atu nu mamau po salami foi. Ia ngā o whainga luenga loa lea i le whainga luenga tangata matua po le rest home i te tono Wellington. Ai o ina la sa o langona ai le fia au na atu e wha au waula wa o ngā nursing even though e rei maua sa o whailonga school si, pos whailonga malkolisi ai na o nau lava o whapia o ile ai peia i ka kaunga o walu o te enroll le Massey University. Na o alu lava enroll as a adult students. Malo tu sure for ya ngale malo manatu apia oile ai so swani mai pele ali ia tia o mo I lava o te le leinga o onga ai ma fai lava ona o fai le nei a onga maua I le so swani mai ma le to ana fai tau tusi ia o nala nga o walu ai lofa a tau le tusi le lo tusi mua how to write an essay ia o le tusi la nga tai ala I lo so swani mai a u le fai o le ingilisi ia o le fatulanga ina o le veape ma nanu ia fai ia te lava wa le ia le atua Ia, o le taimi nei, o lea o te ngana lue I te tono whal mai miro mua. Ua lua se full tasi tau sanga, taluna o tau si soifua le stala po le register nurse. Lua se fulu tau sanga, ngei, na o tau tua ai, ma o whainga luenga ai, te tono miro mua I masanga luenga ese. Ngā o mata mai I le rehabilitation for older people's health. Ia uma maile na department o walu le orthopedics o le surgery I tangata ia I mai ponga iwi. Ia uma maile na o walu I le general surgery so se ngase lava tipi a wā ia mai o le tino. Ia na uma lole ngā mo lola o ngā luenga maulunga o le charge nurse I le respiratory ward po o ngase fo I o le mama ia o nā tonu la lea na o wa ai le tele o tangata Samoa tangata Pasifika I le fefefe I le upu lea o le palliative care po le whai atu for mai o le hospice. O ngala na o whaapea I loa. Oi e te lea lava se ngā luenga e fia whaia I le neitu. Ia sosoani e tatu tangata ia lama le palliative care from my way of understanding and knowing through the word tausi. E toe go back le kako where we come from in our origin of ethnic group, in how they do things I aso ana mua. Ia o nala lea na o nau ala le whape o ile ai. O le upu pālangi o le palliative care. E le se upo tātou o le palliative care ia o se ngaluenga e sosoania ia I lātou o lo o malu ala to ngase mai I le ngase o le kāngesa po o ngase tu mau o le tino wa le to e fo I se le lei whaataita inga o le end stage renal failure po o le
Tangata ia whaamamala tō toto. E sa o ale upo le tatou atunu e tele a o le tangata. Ia, sa E o le tele lei ala ia sa unua. na i o tatou genealogy ma kako ancestors e kau ke kau uma ia e o le wa tu la i mai tatou nei taimi ia o latou le sa faia le ngaluenga le wa tatou ai le nei taimi. O le asa fina ngalo i le theme o le tatou por kalame le nei tausanga o le culture is the medicine. Culture is the medicine, mānaia ia le film lea mo le tatomata upu e whaasoa ma whailoa ma whaamanino e tautangata Samoa. O le winga o le upu o le culture a ia awa ia a whaaliliu wha Samoa le kākou ngana Samoa e whaapea o le tātou tū, maanga, ma anga whaanuu, whaanga nguu, whaaleanganga, and how we sense make sense of our Samoan way of life. And this is shaped by our cultural values, o le alofa, o le whaaloalo, o le tautua, le whawheloai, ia o le whaamaoni, ma le tautua sosoani. O le tātou anga nuu wha Samoa e mawhai ona relate le isi tangata Samoa i le isi tangata. Ai mesi tātou ia le ngā lulua i tono o whale mai ma isi foi ngā luenga i tua. E mawhai ai ona whaonga le ngangana e whaasoa ma sosoani tau tangata ia mā lama lama i lato tonga fiti po o mā lama lama i lato diagnosis po o mai fo o moa ele tino. Ai o le tato anga nuu fo ia, culture in medicine in itself, o tātou fo i moa i fo il fo mo i lātou. Ma le whao ngā ina pēna e sau noa i tato tua wa o lātou ia loa wa whailangi ia ngā moa i le tātou tō whā lea wa pass down mai a tātou. Ia awa ia, o culture can be anywhere defined. Ese lava ia definition o le culture. In terms of medicine, e le culture i le wha biomedical, i le winga la utala, o tātou ia lawa o ina i le tū wha Western world. Le wa expose ai tātou i lako evidence-based practice, ma research for isa wha scientific ia e wha sosoania ia tātou ma tātou tō mai. Having said that, ei lava tātou innate understanding i kako worldview wha Samoa, e le mawhai fo i lana ave ese lo wha Samoa po lo tū, ma lo mauana wha Samoa e alu e focus le tu fa palangi because ele palangi it makes you unauthentic e loa lava le tangata Samoa le lona fa sino manga ma le mea na awa ai lona tupu wa e o tangata ia e te tau fo i la o ngā translate le teaching lea mai a tātou me tātou a inga ma tua e mawhai ai ona e teach ai lisi tangata soifua, tangata Samoa, po tangata Pasifika. Ai, acknowledge lava ia wa onga whaapapalangi hea lewa o ai tātou ma colonize ai kako mawhauwhaunga. Ai, ia awa e le mawhai ona e halu le tūtasi ai tuulo place of origin. E o whai la pe e alu pe a e servina pe te tautua mo i ngai tātou tangata Samoa i te tonu whai mai whaataita inga. E le mawhainga o alu atu in that space ma o nanu atu E tate, ia awa e wheloha i lava i le whaamalo, sa whaatalo whaatu o wau nei o te sau mai le au waa o ia mawhailoa atu ia lātou ia whailonga fo i sa teine fo ma te pole teine tamai tai tau soifua lenga to telefo ia i nai tātou tangata e le tani tonu ia tātou ma tātou ngā luenga pe māsalo salo Ia. E mua lava o te whailoa ai o wau le leilo fa Samoa as best as I can ai mawhai fui ona o
whaamatala upu ia lātou. But o te whaatai lava tia oe Ioana i le au mai al mata upu lea o le culture is the medicine, because I think o tātou lava e mau ai fo i le fofo o le upu e malie ai, o le upu foi e te maliu ai. Malo lava sau noa. Mana ia te le lo finangalo i le autu o tātou Port-Kalame. Ona o le tā Port-Kalame e wha autu lava i le soifu o le mawhauwhau. O le ale winga o le soifu o le mawhauwhau ia oe? O e lua mental health. E lua awala mawhai ai ona o wha lama atu le winga o le mental health. Ma yo manatu. O le narrative wha mo le mental health i le soifua le leima le manuia o le mawhauwhau. O le ola soifua malolo ina, o le soifua file mu, o le mawhauwhau, e le ese mea e te popole ai, be whaamamafa ia te oe, mamafa tia ai lo mawhauwhau, e stress free lava, e le aini whaalawe lave. E te le mawhauwhau whaianga le i me e whaapopole ina ai, oe maalu ai lo maalosi, ia maalu ai fo i ma le vai o le tino, ai o le soifua manuia pe a whaapea e te mafuta i le ali, o le tatalo lava, i le whaapea na oe, tatalo le atua a o tatou a inga le, moa i fo i nisi maalosi anga i le mawhauwhau, ma le attending to self-care from a nurse perspective, whataua lava le lei o lo mawhauwhau mawhai ai ona e process le lei ia di whamatalanga ma sosoani ia isi. Ai, o le definition of o le health in itself alone, it's different for us. O le health ma le tū whapalangi e focus i le physical. Ai absence ai i le kako spirituality, kako environment, o le kako social. O te le lava le tāua o le whalili unga po le malama inga o le health from a Samoan perspective. O le negative deficits o le mental health se tu low lava nei te i ua sasi se whamatalanga. O le ngase po o mawhatianga o le mawhauwhau. O le ngase ia po whaafita uli matautia po whaafita uli po puanga e tupu le o langa o le tangata. E o soailango ngā whaanoa noa, mawhatia, se tu low lava, fia pule soifua, pe a over lava se stress male ia, o whaatita inga fo ia, se motusia mawhutanga, ma se tangata e pele ia oe, e langona i fo il whaanoa noa, ia, po o nisi fo i la tau o whaonga ina ia whala au whasa ina, e awhia e fo le mawhau pe o mai o schizophrenia, bipolar, ma mai le wha ingol pālangi. E o whai tatangata mātutua pe a wa mātutua whaapea wa mai le mawhau whaavali matua, like Alzheimer's, dementia, ia o mai ia le moa i le mawhau o le ngase o le mawhau. E fo ia mai sa moa pe a whaapea o whasia le tangata, mai ngianganga o ua mali liu, se tulou ia tātou tangata whaalungu mai tātou tangata sa moa, pe la vea fo ni tūlanga tau whaaffanua. O le talitoluna lavale nā sa o whaalongo ai, ma o wa ai tino ai, i le taimi sa o lai titi. Se whaitsa ingala o lau anti sa malanga mai New Zealand. Ta whailonga lipstick, po langa vali fo ia mumu, ia malonga ulu polongi. Nā luatu la lau anti le mato whale o loa i o mātua e whaatau ia langa pepa sika leki, po le pepa tau mawhtapaa. Ai, na tuatua lau anti maula langa tau mawhtapaa i whaful whale o loa, ai aluatu lesi lo matua e whaatau langa pepa masima. O le lo matua la lia. Le masi so mātou mai taua po whea sa pesi tangata le awaa po sisi no. Ia, matele i amanga i ala lo matua. Awa nofala lo matua ma aisi lo anti. I songa sika leki po songa tapa.
instead of my auntie ave ai le tapaa mai langa pipa, wa nofo ma ave ai le afa tapaa, ia ele umianga watu lo matua. Ai mataponia ia lau auntie, oso ma le mai, pese mai tete. Ia, saulo ma lau tama, ma isi au anko, ia piki lunga ave kua le piki apu, ma ko woi I le visa le moa I le fale lisi inga ngai au tafal vai. Ia o nala na ova ai ai la tino I ngaluenga tau la sea fasa moa I la tau foi me alofa I talanoa ai I tangata lo o la toanganga po o tangata foi o lo o la sa fafao ma ele mali lia la to tafa ia o nala na over ai tono ia umasa I le faa talanoa ina o lo anti la lea a le saunoa mai ai le anganga lea na o whapera ka se mea pito sili ma ta utira lea ngala o whaalongwa ia o la ititi o te leiva ai tino ia ia ngala o whapera oi e iei fo ia ta tō mai sa moa e a fia ele ma whau Lea na sa ue lau sau noanga le palliative care lea o lo e ngalue ai nei. O le ala o se whaia sau whamatalanga whamolmole. O le ale lea whaupunga le palliative care. Ole palliative care from a Western world view, it's a care it's a specialized care. It's given to those who have limited time. It's a care that will help improve ai pe whaalelei ai lato symptom umi ai le lato soifua I lo malamalama le whaalangi ma le service lea o le palliative care. O le palliative care foi e mawhai ona a mata looking at from a Western needs, e mawhai ona a mata mai le amatanga o se tangata pe awha pe wa maua le mai o le cancer o tangata I maua le kānesa pe whaate ina o lo lātou loto ma lātou ma whau ma mawhatia ai. Ia introduce ai la mātou service ina ia mātou o savali ma tātala noa le mai whaalongolongo po le al me le tina e longo fina ngalo ia e mo I lava ia te awa ia whaataita inga. E le oa o se qualified counselor, e le oa o se qualified psychology, ai no o sa alvali ai whaalongolongo ma avatu ai foini upu e sosoani ai iena inwhai na cope ma give them time e process. So le amatanga journey, le amatanga la se palliative care mo I la tau o lo fau lava le maua le ka ngisa. Ai a maua foi ua terminal stage po stage 4. Ai palliative care also le service lea e mawhai ona introduce le ona tutonu se whakaika inga o le tangata lea lawa te for sure wa maua le cancer. Ai wa a mata ona malmaloa le tina le tino mai a ungo o le mai ia o nā fo'i e mwhai ona ma tau sosoani I whala au mea ti ngā po o wā lava a unga le mai o lo o whaali mai ma whamatala mai. Ia ei fo'i ia whala au po o medicine fo'i that is used in the context of palliative care to provide symptom relief. Ai o le tele o ngaluenga, e tele na o involve I le right at the end, I le end of life. So palliative care can also come into play if sosoani ai I tātou tangata I le mālama lama wa le toi fo'i se le lei. Le toi fo'i le tino I le tona malosi spwe mesa I ona iai. Ai sosoani e tato a ina ia e no nofo matalatala noa. Ma whaingi la taufufuanga ma mau. Wa lewa I lua ngei o le a lata mai le taimi Ia o le taimi fo'i ngā e pito sili o na ngona ai le mawhatia ia I la tau
Le ngata o le tangata lea e maua i le mai o lo o mata o na whaatalitali. A o tato a inga ai maise le relation o le whaatangata i lalo ngei. Ia o ngā fo i la o te sosoangi mā losia i lawa i tātou tangata Samoa. Ma avatu ai se upu whaaleanganga e aua to te whewhewhe ma remind him o le tātou o whama Samoan perspective e le se upu wha Samoa e whaali liu ai le palliative care. E palliative care, hospice care, end of life care, terminal care, sealing of care. E le ai ma se upu literal translation ai ngā le tasi lava le upu lea o te langona ma o mawhau iai taimi uma o le upu lea o le tausi. O le tausi le fufi le alofa and tausi also goes beyond not just a Monday to Friday job 8 to 4:30 e umala unga luenga mai miro mua ai o Saul Fale e carry on unga luenga a wā ia tātou tangata e fia whaasotai mai a mo se advice au i la tau fo i la lea e le o talia inga le ngā luenga le hospice le i o le taimi e talia e la tau le latou service so it navigates mela ia au whaanga le malau ia loto whaitalia. Sapele mo so tupe le mo lo manuia i latou talo. E mawhai ona o sosoani atu ai a latou ma avatu ai se whautuanga i lunga le telefoni pe a latou langona le mawhatia. Malo sau noa. Ai se ala e taha wai le palliative care le soifua le tangata wha mole mulianga tele. Taha ua le palliative care le soifuanga a tātou tangata ai maise tō telo tātou e tele wha mai o le tino, wha mai o le high blood pressure o le mai o le suka. Ia i lava, e alu lava ia tonga fiti, ma intervention, ma le wha le ina o soifua ma lo ina o tātou tangata. Ai lava le taimi e uma ai le malo losi o ngā tonga fiti. Ia, o tātou lava ia e tasi lava le kako default o le whale anganga. Ia e au ngāla le palliative care o te sosoani e tangata. Ina ia mālama nama. E le o se ngaluenga fou lea ia tātou o se upu fou. O tātou, o le tātou palliative care is manatua i aso la e tausi tātou tangata le whale. E awe whale mai a pia e wha pia malifo mai ia. O ale se tonga fiti. Awe tu e tausi ai. Ia o tātou a inga la, ma tātou whaiwhe au, ma tātou collective approach. O tātou e o te tano wha matala wha sa moe tātou tangata. Tātou le hospice care, o tātou fo le palliative care, ai o tātou i le wha sa mo, tātou tausi i le tangata lea e sosoani ai a wālonga malanga i le isi tū o le heaven, you know, ina ia malielo na loto, ma ia alu fia ma watu e tato wha manuianga. Aua e te popole, mea wha laulangi, sa uni lau loto, tā pena, e te wheloa i mai Iesu, ia o lau lava nā wha asoa e sosoani e tatangata ina ia malama. E aua to te ita mai a te au po fo mai e leise mea mawhai o na mātou whaia pe a whaapea ua the physical body ua mata o na vai. O le toa ngā ingi ko ngā whiki wha chemotherapy. Le simila le nā mea o te whia whai atu ai so o manatu i o ana. O le palliative care in view of more chemotherapy ma radiotherapy o te whia whailoa to tangata o tonga whitia ia as a process I tangata ia mo le kāngesa at the end of the day uma malo losi ko ngā whiki
ai e tato e fo'i lava I tatalo ma tato whaatua ma le tatou lava relationship ma le atua. O le asa o whinanga, e whaingatā I nei o tātou tangata na talia. Oi, oi. Le reality o le meo le la o mai. I launga luenga. O le pito sili o ano whaingatā e tele lava e lava a inga e file mu ma loto whaitalia ma whaasoa whea lele whaapia mai, whaftai lava ma le whailoina mai, ma le whaamanino mai. Ei fwoi tātou a inga o lae lava e whaapia mai, whaataita inga. Oe e te sau ai e tala noa mai, ele oe le atua. O te malama lama I langonga whaatangata, ma le mea le whea ngai la tau. So I have no right e whaapea koai, you know. It is what it is. Ai o te whaamalama lama tu e ala tau, ma whaamalosi au atu ai, e saalo fina ngalo, e le o wao le atua, ai o singa upo e whaamanatu tu e a o lo, o e tangata, ma au nei, o tātou o representation na le atua, ia o fō mai, ia ma nurses, ia o tātou le mō mai, e le tō whaa, mai le atua le wa matua o onga ai e mawhai ai o na fsosoani tu ai mawhamatala ai ia scientific evidence ai o le whaingatā ia Ioana ai o tele I alo e wa ai se mai Samoa e mua lava o whaitau le referral ma o langona e te le lava le lave te le foi le heighten o emotional responses o ke kakalo ale ali ia moa mai le file mu ia te au ina ia awane o langonga se spili po se anganga whaalele o te whai atu ai se tala le fia ma le whetaui ai o le si foi paenga masani lava as a habit o te mua lava nga o te ki ngai o anko ia matutua pātele tua ngangi o lo tina pātele savili o te vanga ia mwhai loa tua ia o prayer warriors whamui ta talo mai mo au o le a o walu e wa ai se mai lea loa a fia le kahangisa ngā le uplift mai lava ta ita I tau talosanga. Ina ia o saonga le mu I upu fuoi o te tau tala ai, o upu elengi upu au, o upu le au mai le nganga ia e mawhai ai ona o connect ma avatu ai se file mu I tatu tangata Samoa. Ioana o le whaingata I o ngā wenga. From Monday to Friday, all I hear is the mad, the bad, and the sad. O lo lava taito nuna, o lo malosi, ma lo loto tele filing inga luenga, because I think it's a very sacred or any conversation around death and dying. It's sacred. It's not a autopilot conversation. Sa o lelei, ia. Fau le lei, po le ase upu ina ia malie ai le fina ngalo o le tangata lea o le whaatalitali, whaapea foi le lato a inga. O le ala lau sila fia. O le a le me e tau ana malamlama I le tata watunu e whatatau I le palliative care. O te fia whaasoa tu tatu atu nuu, so o se isi lava e maua le whaamai lea o le kānisa. E tusa lava pele eini ungo le mai. Pole a lava lau malosi I fea. Ai a watu o il whale mai o ti ngalo vae po o a fia lau walo se tu lau. Ai umasu esku inga mo o il kānisa. Tatalo le li ia molo file mu o te langona fo ia human response it's
how they grieving ua whaateina lātou loto i le nei news tele. Ai, o te whaamanatu tau tangata, so seisi lava mo le kāngisa ai whaapia lawa umanga whaiki mo therapy, ma radiotherapy, ai toi mālosi mai, walu ese le kānesa, e iai lava le taimi o i luma, e toi foi mai ai le ngase. E a toi foi mai foi. E wā tili ai o na whaateleina po o wa afia ai si vaenga tōtonga po le māmā, po le ate, te tulo, po le auonga, ko bladder, po le akipili, po le pancreas, ia tau nofo malama lama. O tonga fiti uma ia le whao ngā ina ia whaiti tia ai le sosolo o le kānisa. Na o tonga fiti lava ina ia whaiti tia ai ma wha umi ei lato soifua. Ai nofo tā penga, tala noa tau a inga, whaingi tau plans ahead. Wai e lei loa lava le taimi e a asa ai ma malo a ele ngase. Ia, o le taimi whainga e a awhi ele ma whau wa le mautonu se tali po se ni talungoana fo ia pe ni lako decision making. Ia o nā fo ia e a masai o na fia fufusu mai pe e argue lava kakangaka ina ia manao e toe sa ili manuia, toe whaingisi treatment, ai o le tā ua la le nā o la unga luenga. E mawhai ai ona o go into their space, pe awala au mai se senior doctor wha mole Margaret, o mātou whiu e tala noa e le mai ma le a inga, o a toa le tolu vai aso e le o talia ina, ai o loo a onga I fō mai. We never make anybody accept the lako diagnosis. Ngale acknowledge ma work around I awala ma whai ona tatala mai le whai tutu ai ata so have that open conversation. Ai ia o lea o te loa wha Samoa, o te alu lava e sosoani I tatu a inga ma wha lama ai, ngā luenga le fō mai ua ngata le tātou poto wha tangata, ai tātou tatalo le alii ia au mailona tō wha ina ia talia ina ai, ia ua pau lava o le mai o lalo langi. Ia ai e sawi uni le loto le tangata lea ta oto. Ia, ma iai foi ni la ni tau veve singa, mi po se conflict, po se fracture relationship. O le taimi le nei e whaalele iai, ma e whaafengo fia le tangata le ta oto, o le tele o taimi. E alanga mawhatia le tangata le ta oto. It's not so much o le lako physical symptoms. It's more of the spiritual. E lato langon, emotional. Malpopole I lato whanau le la atu nei, popole le wā whatangata. Ia, o te whautuaina e ta tangata Samoa. E whaalelei, whaamangalo, whaamanuia. Ia, ma tatalo ia pipi I pe le atua e maua ele file e mu. A wale lato a inga poto. Ai a watu ai foi le ava noa ia lato mo nisi foi a inga sa moa ele o lo lotu. Yeah, for whatever reason, that's okay as well. But a watu ai foi le ava noa ia lato sa ili ai se fai fe au e o mai fai se lato lotu. Ole tā ua ia la unga luenga. There's a lot of challenges. Comes with it. Especially kako tātou tangata ia malanga mai Samoa. With an expectation. O ingei New Zealand le maua ai le fofo, le best treatment, le best second opinion. E whai atu ala utala, o tātou I Samoa, ei tātou fō mai, wa lava lato mai, e taunga whaalualo fo I la tō tala le whai atu I Samoa, pile mawhai ona e sau nei, but
At the end of the day, e tele tatu a ina Samoa, e nau ina ia toi fo'i le losi man manuia, ai e whaanoa noa tele ai o mai i le emergency, ai uma ni suenga ai maua o whaapia wata ape solo le kāngisa, i o nala o te alu ai o te tala noa ma whaamālama ai, ia, ma whaamalie la to fina ngalo, ia e le o se ngaluenga mātou lea wa pau lava. E fōlinga mai la e sele challenging no launga luenga. So, how are you looking after yourself? How am I looking after myself? Ole a maua lava le paunga aka, ya so uma, awa le popole I mea le te taunu ona popole ai, ma awa le, ia awa ia o langa ta talo, laulo lo salio, ma o tala noa isi, o tausonga, ia o aunties anko, e fia ia whaalongolongo I la o ngaluenga, ia o lai fo I loa I lato, e ta talo mai mo au, o lesi fo I sosoani maa losi a te au, pea uma sa o consult ma se a inga sa moa, ai a whai me se lato whawhitai pe tau ma whai a mai se te utusi a te au peo masangi ai, o te kanga o te na o whaetole a lato, le ai, pau lava la u mana onga mo le nei taimi wha mole, ma lau talo sanga, ina ia tau ta talo mai, ina ia manuia la unga luenga, ia manuia la u whanau, ngā le pau a ngā le mea o te mana o ai, ia tau ta talo mai mo wau le anga le o se ngā luenga whai ngō fie, le whaatala noa ina o le maliu ma le oti, po le tā pena ina, a wā fufuanga mamau, ele o se whaingo, ele se ngā luenga whaingo fie o ana, ai mai se lava, e lau ngā luenga o te whaapesilingia. O whea e te fia ta oto ai. O fia ta oto I ngei maota whalmai miro mua, e te fia ta oto I lau maota, pe e te fia alus whalmai tangata mātutua, po le hospice foi. Ai mo I la tau leo mai sa moa le moa ni la tau no fo mau, ai mai se ta tau tangata non-resident. E mua o fesili. E ei so fuafuanga e te toi malanga I Samoa. Ai a whapea mene mai, o leo te tau le tolu māsinga le visa e te sue aingi ni treatment ia. O nala e ave ese lo pulo fa fo mai e telo le taimi e ave ese lo o biomedical model. Ai find out pulo anga nuu le ke masangi o nga o whaapelo le mai malato inga. So I whaamole lava e tulo lava pe a whaapeo whai atu se tala o tialo fina ngalo. Ai e te malie pe mawhai ona o whaamatala atu le mea lea o te vaai ai a te oe. Ma watu e fo se whautuanga o lo ngase. Leanga o masangi ai le tele le mau ngase ka ngesa ka. Ai o lo ke malama the trajectory before they die and the time frame e mua la o whailo atu ai. A whapia o nā e te sāu iungi e te tue malanga I Samoa. O le ala abatu le vai aso e tasi, po le vai aso e lua, o le taimi nei e tatau o na whaisko booking, manu le mawhai o na e sao whai lunga le vaalele, manu e le I ka ape aku, le ka ngesa I lo mā, le anga e whaawhainga tā, o ngā alu le vaalele lunga le altitude. So it tell la unga luenga ole not only palliative from the beginning, middle, but the end, but also explaining what to expect. I a unga fo ia tangata le vai ole a lata mai le time. E iei fo ia symptoms ole dying. Ia o te wha lama te ala tau. O le taimi nei tau na tongi lo pāsese manu le e wha whaingo fie ia I wha tupe tau inga. Na e malanga I Samoa I lunga le vaalele, ai lo malanga I le pusa se tulo. I avea lau sa, tangmata lava soi fuanga ngei taimi. So, a lot of information giving, ina ia no ai la tau mama fau. O ia, matai o na whaingi la tau plants. E launga luenga la mulianga tele wha mole.
Mō tātou sā mo, o le ale winga o le end of life ia po le mutaanga o le soifua. Ia, wa ia, o le end of life pe ono sau, le o whai atua i anga taimi o tea. O upu ia terminal care, ceiling care, end of life care, palliative care, o upu a ia upu pālani. O tātou a ia, o le tausi lava ina ia o maile wala au o le atua. E le se upu e whaamālama lama ele end of life, paoa le mea o ia, wa vai le tangata, wa langona le la lata mai le wala au. A o la tau fo i o lo o langona le vai. E loa la tau le taime o ai. E whai loa mai ia, e whaapea mai lo se mai ia au. Ia, ngā mai le wha e ngā fo ia lea ngā po, o whaapea tu o. O ai ngā mai ana, ia, lo makua mai le koi inga. Ia, ngā kanga lo wha tala noa, ia, wha mai ea. O mai rea, wakua o lea o kele isa ungi. Ia, ngā wha pia me lo lato a inga, o le ale winga o le miti lea, po le vision lea, ha. Ia, ngā wha malam tuai lua. Lea, from my experience working with dying people all the time, o se awala le pas communication from your loved ones, leo mai e wala au lia. Ia, o mai foi, wala lata mai le taimi. Ai loa lava le tangata le ta oto. Ia, e whaawhai ngata afo e o tātou tangata o na lama le in that spiritual realm. Ai, e te whautua ia, it's okay. A o mai ala tō, ia, kuai pēr o lai o mai asi mai. E lofo ia tātou tangata Samoa, tātou telo tātou whaasino manga. I'm not like as a nurse. I'm not working as just me. O leo ki sau ma uia nganga, ma uia tua a, leo mai pui mai au ma sosoani mai. Ia, kai pei lava pea e encounter e leisi tangata Samoa. E o mai foi ma lātou anganga, ma lātou guardian angels. E fōlinga mai la o le matua te lea o le tā wōlau anganu. Le whaonga aina o lau anganu i te tonu o lau ngā luenga. E tā ua tele le ngangana Samoa, ai mai se lava i nai mātua le o le leile ingilisi po o ngai tātou tangata e le lengi a wa onga ia o te wha lama wa to telo tātou whaonga le Google. E suo e ai mai ia ngau mai lola ia lea whai mai le lako la tau whai tio po la tau manatu o watu lola le space lea ia na o wha lama ma unpack e whama i lato mai whama medical right down to ia ngā strip ave ese lole le medical stuff e tu le tino ia o ngāla e mālose la wha le anganga ma wha manatu ai o tātou e le tu wha maunga sisi o tātou se tu lau le a sau le tuspa ia e lava le tātou taimi o wha tūlanga ina tātou le atua ma tātou taimi so I use a lot of scripture reference e relate ai malama i tau tangata Samoa ia o wha malama tu foi la i le wha leanganga o tu lau lava o te wha iloa tu foi o au o te le i onga se onga tuspa ia ai o lea lava mo maila o malama mai le ngā luenga lea o mawhai ai o na o sa ili ma wha o ngā ia wā ingo le tuspa ia sosoani ai i tangata Samoa. O le awha awa watu le talanoanga muli anga tele Margaret Tuala i le tātou porkalame o so mai. Whaafetai tele mō lau whaafonga mai, tali tonu wa iese au ngā o mata upu sa talanoa ina mō oe male a inga. Asiane i le whaungangana practice website, po le whesoota i mai i le emaili joanna@whaunganganapractice.com mō nisi whamatalanga. Tātou toi wheloa i le porkalame o so mai, manuia ngā luenga o whenga iai ma le mamalo le tātou atunu, soifua mai a manuia.